datrang mansi nilima kateng datrang mansi tek dunangi yang perlu dakta heklen terus kami Mahendra Singh Inki Clan Bangko ada ini ke la KCS Central Committee alami society ben belengan ke biyut festival bang ini ke Lang Fan Golden Jubilee lian Uhui Pang Archo Bangko Pempu Inki kami nonga kami nili ipuji bang ke daerah adalah mis nontam lasi dak nang kita Mahendra Singh Inki ki hai itu bang bang le la Lang Fan Uhui ini ke nili ke jutang Hom Sirateron pi kapre kapil ben sih Lang Fan si suni dilo Uhui Pang Archo Bangko kita ke nili gelam ke lahen lo itu Mahendra Singh Inki ki hai lo Dothola na che tonga Central Committee ben Suren tim mo ke hai monson sipidu kason Claim Bangko Lang Fan dak Hongjayan Bangji Fansi suni ini dilo tunda ningarong no cooperation kurin ko cooperation po jong Suren tim mo ki hai Lang li ke prang itu man kilun ke kan na jaja bang phulo lang itu ningarong mo bini dak Isunim surong aja sing cek pra lang li cepatu la sia lang li fan puhu tak penar chugon ko mun tim mo ngade dengan se lang li no Suren tim mo ke hai lo district committee itu mak Kami juga kata paling bangun. Kau dong. Curu lo kata we banda. Kami lalu kagak naga. Asal bang dia orang itu. Nah ini ke 3 ada lah pisekor long 3.5 long si Bisang ko teron hansi puhu tak penar chuji fan suni dilo Dorsing di raki ha lang li fan puhu tak penar chugon ko bisang go teron India constitution long kapanong ason si SD status bang dut lah lang li han no Dorsing di raki ha lo sekor long dolo pisekor Duthulang nogen tera 3.6 long mangi Claim Bangko karbiang long KCS Central Committee Claim Bangko lang li fan ta dak Hongjayan Bangji Fansi suni dilo la sia lang li fan puhu tak penar chugon ko seng nanggis Sami Rumina teron pibensi puhu tak penar chuji fan kisik ko ende Roylo la pen ni tum nat pen ke non la bil jata submit jat lo la si prabin ben lang li han lo nogen terang ki hai lo bil pasku ku sinili Duthulang itu omong si tong nu rong ke rong aje la pas de lo te lo ke ex Meiphu seng fit bo Meiphu bari sar Sonjib Longpi alang li fan ta dak Hongjayan Bangji Fansi suni dilo atta district Nasi lo kar bidung ke alang li fan la so utun mas dak konsil ben Hongjayan Bangji fan karni je fan suni dilo dak Claim Bangko dong fan bisa habar kar bidung ma pacin dalam sar Sonjib Longpi kon suni dilo Bisnat district pen thari purno teron hansi puhu tak penar chuji fan suni dilo hakar biang lo alang li han lo central umit kudia lo kiete hai lo johang mom hadak pansi nane choyong thor dang ho seleng jeng muri pong senda to ma sai lipi jamuri thonanta alang tumpen ni Duthulang long longki dia ke hai alang li akimi yaw we tum dak kasi anut cepaduk pik itu nong rapun pik matang bang phulo alang li ke choya pri chirig lo sita Headmaster bari selagati ME school alang li fan ta dakan Hongjayan long bang da Bangji Sarmar Fansi suni Sumara bang ke nona bang peneng bensi la sojonel festival bensi tige ji hunglo pusi ni na pen pathai abang ke Meiphu bari karbi lame ramai alang li fan ta dak Hongjayan Bangji Fansi suni dilo karbiang long ben alang li han puhu tak pen chubon ko karbi tum rame sami sunari rong pi pensi sisi kondo ilun ke kan karbe ke dun kan kan sar muhiram rong hang alang li fan ta dak Hongjayan Bangji Fansi suni dilo sonar long ke duk ke the ke ding tuman sing rupen ke duk pen la non ke ceng si di sunat awar me ka sun lim sorong aje ke padu kontek mangen ini tum central committee assessment juru barbik lo
puhu tak benar Curu cukup. si curu wek nang po. Ati mangke ladak lang lubang te. Itum pinang adima. Karbiang longang tan pen akar biar rong. Due hawar long tambo. Tame non an. Karbia jutang jubat choklim. Sir Jitu Hazarika Yuban cenglok. Lam Teketok Mongsoloi. Indeng sumpok choklim. Ketek long mangke ladak ilo. Dan aku nili nonomad nili bukayan si pathir poetista nili mahang ketek mate nili kahache long ke dak litparai hala suhut ke dorong district lo apitu Jitu Hazarika Teketok Mongsol te poetista Ahiblo Nojanal dak ningarong para lam lapulo jeiri tum dak Teketok parai akar bitum Kardi Pohore Adoni Janalo lasolam ke nonhe jong itum dunme fu karbi kita Kodoisa Ulma Hasiki Uno Janalo Alang lehno Jitu Hazarika ke hai sialam galason lo jeiri tum Saya alang litum scholar Nai serap dondo alang litum association pen nong ina pedir dondo saya alang litum Jadi hancur lagi kemanikan itu memang cemongkan. Ada ang nilipun untuk mengkari hud alang litum ta la dorom teron la pensikari tisu alang litum ta la dak lahai nang tar litun la pen lahai ka tar litun pensi alang litum ta karbi study sa long ta dak sunata karbi ajitang di pada pu Pula karbing nong pen hot aluhi di tumong ada la tomondo karbi itu jitu no Monica Intipi itu no thank alang litum you dak hongjan la non la Intipi ka sa kuning ni biru ma NP ni ta no Monica Intipi jumpik lo sita ili tuma dak bisna da hawara lo mate lut para hai walong ke la karbi sarpi mara sarpi tumta no tengpi ke anta non puta dola la so alam the bangke alang da doktor Drom Singh Tron alang li karbi study pe lo paklang kono ala bangso karbi studies bolong wan pe ni la so abang arjanan pe ni ta da kalom la nili bisara tum la hai am horang si sonje te kono